Jun somni paria sang hi somni paruk ania United States le Iran te hi an inkap le to ani MOU an sign fel don nai to ang chu kan ti na ka lain tu na chuanin lawin kap le tri to Iran lampang hian in Middle East ramdang te po akap tel bok ani hi chu Iranina buaina a chaw chua ani he video hin in kan ri kan soi zaw main he kan en ho lokang Royal Florida hian signboard chi shang kan siam thei ringa 3D, 2D, nameplate, logo chi shang kan siam thei ringe signboard moi tak mangin Royal Florida te chuan in emo door office ti chang tlungin amoina bel cha tu ni hi kan du tak zita indoor-in mi mit alo lak le zwal na le customer tamsok in nei bel chur theinan Royal Florida a signboard lo order ve vatro le yes kan tarlana hian engdik lai po Sofia thei reng kan ni e Royal Florida Zarkot Main Road near SBI ATM contact 9378143753 Real Florida no dorve theu don ni o The US and Iran continue to clash over the Strait of Hormuz. Despite the 60-day ceasefire, both sides exchanged strikes for the second consecutive day. Zawnin ni anin kap to ani Iran le US te hi mo ni som ruk chung in ka hai te kan han puang ve nge ya aming chuan a om ve ani in ka hai puan official deuh kha chuan ma se zoman lo lai leng khopa Iran lampang hianin ama thu lo anga long kongzo tura ati chumi kongzo lo te mo athu oi lo te ani ber mayang chu Iran hianin avowa akapani chumi awang chuanin United States te hianin phuba an le Iran hianin ka hai puan abo chia antia Renewed hostilities now threaten the Islamabad memorandum. Missiles and drones are once again flying across the Persian Gulf. Missile te ka chuani a drone te po ka chua bok ani turu thole viau mai Trump a phejon in warning around pena viau mai ani. These are the images released by the IRGC. Iran's national television claims that visuals show projectiles launched at US bases in the region. The battle is now playing out for Hetil tunai mumek he Iran lampangina anti chua ania IRGC lampangin ti chuan hetil hi missile ani ber mai ning chu tro en mel en atang hianin missile hi hetil hi Iran hianin Middle East ramdang United States sipai mun omna angchi ho beinan khan Iran lampang hianin akap chuak ani tuna hian for the control over the Strait of Hormuz. The IRGC claims it launched ballistic missiles and drones at USS Ali Al Salem Air Base in Kuwait and the 5th Naval Fleet in Bahrain. Missile drone mangin Iran lampang hianin hemi mun panhi hi abeyani in ngai dan ani venge ni lo chu ka shelawa ma se ke ngai dana chuan ramtam tak hianin United States laka hianin ai antingam lawani ma se Iran hi chuanin ai antingam va tat United States laka hian ai anti ngam pia lama hian anin do puingama ti chuanin tun thleng hianin an latlom du bik mi lawani US chuanin nuclear al thom te chu nei te meu mai Iran han bom nan chuan tlom don chiang ma se kaka han mang ringota se United States lampang han khovel hi ati buai don sia chu wan chuanin nuclear ral thuam nuclear bomb em kha chu amang du bik si lova ma se Iran hianin ai atia an mani du danin thil kalpui antuma ka soitum bera chu khovel ram zong te kan ngai to hian United States laka ai tingama indo puingam tunhaya phechonin United States indo puingam omchun ram hi anni mayangem o katia chu wang chuanin ale lam tak phechuanin an huai angrenga mase mitam tak chuanin an atel antia adikna chen po mang kani hakaron soi ve mai It also warns of a crushing response to any enemy aggression and threatens to halt the negotiations if ceasefire violations are continue. The latest attack from Iran comes after the United States claimed airstrikes on Iran's military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine layer capabilities along its southern coast. Kaka United States ina Iran anvabe
na an target de ubi kan yama se hemi bul intan na taka chu long pakhat hi Strait of Hormuz kaltang hian nakal ve nge yani ama se kha Iran lampangin kongzo tura ti bi kha alo nei ni na langa khami kongzo tura ati bi kha longina azo lo awang khan Iran lampang chuan in drone mangin kha long khan kap top maya United States lampangin khami Iran ina inka hai an puan an bo chia ti in United States chuan in advantage an la ve hrim prima beilet ve ni Iran khan kap ve rep mai ani chu Iran lampangin tinge Iran ka ringot an lo ti vele boxia Iran lampang chuan in Middle East a ram tam tak United States sipai mun om na te kha missile mang te khan an han kap let ve ta a khati an han kap let kha US lampang chuan in an fa sak thelo tinge Iran ka le ringot an tie te khanin Iran drone da that na te missile ka chhuwa na te chuan tuya bom an han kam ruk theina tur ang chi te khang ang chi drone an da that na khang ang zong zok United States lampang chuanin an beile ani tuna bi khi chuanin abul tum tu chu United States nilawin Iran hianin khatianga inka hayam puan vek to hnuwa te le United States ina Israel te po enge Lebanon beito lo tura an control thein huwa khanin Iran lampang chuanin an lo vaka man moa boy tha khop mai ti chuanin ting hanin boy na khatun tumpi ka boy na hi chu aron in tran chhole ani Trump hi athin ur khop maya hemia wang hian Trump pa phei chuanin he in do na hi abul kan tran towa atira khan no tuna boy na big tak hi chu Iran cho chuan ya ma se in do na pungpui ang kha chu United States lampang ina an bom wang kha ani ti an hei big lo chu wan chuanin Donald Trump pa khanin news pakhata ka ngai thak dan chuan abul kan tran towa Iran hi kan boma chu wang chuanin tuna hianin atop hi kan kharangai don ni in alang tin Trump chuanin Iran hi khowela tanga nuai bo poi ati don lo thu tunai hianin ron chak chhuak le ta ani chu wang chuanin tunai hianin in rem tomin inka haite anan puanga MOU Memorandum of Understanding MOM Memorandum of Agreement ti ang chi te kha sign tum khanin an boi pui ve na sa ani ma se tuna Iran ina hetianga boina an cho chhual le United States ina hetianga an chan le da wang hian kha in biak na in rem tum na an nei te po kha engma lawa achang thei don ang chole chan ta viau maya hetianga ni hi chuanin an indo hi an chun zom le du mai thei bok ani ti chuan Iran lampangina thilpoi mo deuh pakhat soi an nei boka United States ngai dan ani lo viawin ka ringa chu Iran lampang chuanin tun atanga thakhat thani chung hi chu Strait of Hormuz hi keima ni control turani kan thu hnuaya omani tin Iran lampangin statement an siam pop mai ani boka namo 10 Iranian military targets were hit in overnight strikes. Iranian media reported several explosions in the coastal city of Sirik and Keshem Island in the Strait. Hey, United States lamin Iran an vabe na ni Keshem Island le Sirik clear karte hengteng te hi United States lampangin an vabe ani Of Hormuz. Iran's foreign minister Abbas Araghchi says any challenge to the Strait of Hormuz will increase tensions. Strait of Hormuz chunga thunei na ron nei tumve anom chuanin boina hi apun lun chho mai don tin Ministry of Foreign Affairs Iran lampang chuanin an soi ani Araghchi proposed a framework with all regional countries without involvement or interference of any country outside the region. Middle East ramdang te nen chuanin kan thok ho theyanga in rem na le in tho ho na tur thlung te po kan ziek theyanga Strait of Hormuz bi ka hi chuan ma se helai ram ve la mi ni lo ram dang hi an ron tel ve tur ani lo tin indirect takin om zia zon Iran hianin United States te hi an ronin rol ve tur ani lo in rol hi an ron tum ve tur ani lo he chu Middle East omania chu wa zon in Middle East lampang hi hianin dule kan thunei na te po hemi thila hi chunin kan lek ko ve ang ati na thlukani Iran hian mo United States ron in rol hi hemi Strait of Hormuz issue a bi hi chuanin adu lo bur ani Any attempt to adopt new or separate arrangement announced Iranian attacks on its territory. Country's foreign ministry said the attacks are a flagrant violation of its sovereignty. Bahrain's military called Iranian attacks treacherous. According to the statement, air defenses Middle East ramdang panhi ka Iran khanan beya khang ramte khanin Iran han dem ve thawani intercepted and destroyed a number of projectiles. Additionally, Bahrain's armed forces remain on maximum alert to tackle any future
atira po kanin MOU an sign don kati kanin ka soitowa United States lampang hianin Middle East atangin anral thuam zongjong anin dawlong zongjong te hei anuk kir donaw ta hianin alada riang achan chu anin biak na kha engama chuak lo palta se engtin nge man lak sun zomang an throi ho veka abul tang an thon le don chona boi thak don chu wa chonin an lada ang ti kha yama po kanin ka soi mai maya rek na ka rin dan ha ka soi lok mai maya kami ka rin dan kha adik na chen kha alom ve de wan yang hei tu na hian an hanin kap le ta iran in na khatiang an han ti wang han United States chuanin rang takin action kha an le theita ani ti hianin ni azonin anin kap le thaw ani eng din nge iran lampang hianin phuban ron lak leng theta chak om khop mai chuan makati deuh pakhat bok chu US hianin iran hi an bom ngun to khop maya ma se hetianga an be non le apiang hian news puang tu te po hian irana an air defense system te an radio installations te drone an da thatna te missile an ka chuana te an hi US lampang hianin an wa bom chhiat sakani ti hi athari soitur hi an nei zela chu makati deuh chu iran lampang hian an wanga o mem kati ani he thil hi bo ngi am zia po ka to big lo chu wang chuanin tuna US ina Iran an be na te po hian be mol top lawin asipai ang zonga tlema an low in lak home le deuh hlek na hmun ang chi te po United States chon in ava target ve thawani tun tumpi ka hian mo chu wang chonin he boy na hianin enge ra a chuang a thazong e thalo zong ni ang tu dai chon hre thiam ala hara kan hre thei om chun chu ni azonin anin kap le to ani chu wang chuanin ni azona anin ka hi ni thum ni li ninga tiang vela a om chho rang chuanin Trump pate po heron thin rim thu tanga iran te po iron be le lawang ti soi thei lawa in rem na zia sign an tum te po he zu ziral thei bok ani kha tun tum video atam bi ka toisi kim sianga kan han update thei chu ani video la kan in mole theu don ne